نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasin sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami ama sa kabiaksahan sing kita niyo. Tumainghog iwan umalup pakalam si mahasut si mahatinggi. Iwan hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Mga kakacing sinallahu subhanahu wa ta'ala, panginduaan na to sarum sa adlaw halawm sing kawaan tagupat kajam. Aula-aula na hajaman na to ini yari kita niyo kiukugdan si musiba. Hakatiluakan niya. Isuhud ta niyo pamahasot si mahatinggi. Ang utun na to, ibanda utun na to. In karidaan niya rin diya dunya. Aula-aula marana to pahadarat sinsya hadlaw kana. Mga anak kapo na mo atiranan, yatud na mo na isab maun pahadarat singka mo. Ari indiin na inabutan, sin pagpatumtumini, yatud na mo maun ingganap sin pangadjian na to. Bunga sin pag-iman, aula-aula na masimasikit taniw bunga sin pag-iman. Antara sing guru iwan sin murid. Indomini ihanap na mo yung pangadjian sindom limabay. Amin hindu sing guru pamurid niya. Nikmat sa lagu-lagu. Bukon nikmat sibi-sibi.
nikmat sa lagu-lagu ianughara kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pakayon niya hakabuhi niya. Antara sinsiya umalup patuhan niya. Damikian antara sinsiya mag-alup iwan simpagkahiniya manusia. Amuna in ni'matul waqt. Waktu mga tuan, waktu mga anak apo, nikmatin waktu yan. Pangasubuhan kita ni hadlaw kana sin waktu. Dihil ka tu taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hisabun kita ni hadlaw kana. Dahil nga sabab yan, nagparain Allahu Ta'ala Nabi Iban Rasul at tiap-tiap masa magbaita kanila sinaun nikmat doon kanila. Labireng sin nikmat pagkaon, labireng sin nikmat bulawan, labireng sin nikmat pangalta, imbulawan bang malawa, manjari lalawakun kawakanda. Inalta bang nalawa, manjari lalakun kawakanda. Sa bang nalawain waktu, nalawain nikmat. Bang nalawain nikmat, nalawa ingkatan karayawan. Bang nalawa ingkatan karayawan nabugto impal sugpatan sinta upatuhan niya. Nabugto da impal sugpatan sinta u papagkahin niya hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa hakabayaan nila mahugot. Dahil nga sabab yan mga anak apo. Inta uliupas na in waktu kapitnahan. Impit na mangi. Palpis na to masdaru surur. Masdaru syar wa manba'uha. Impit na puunan singkatan mangi. Dahil nga sabab yan, maulong ibang malasa kato taniyo na Allah subhanahu wa ta'ala, hipapaingat kato taniyo, in nikmat yanughara niya kato taniyo. Sindum lima bay, nabisaratan yung fitna, apabila pahil-pahilun si manusia, di nila halgaan marayaw in waktu na sabun. Palman si mahasut si mahatinggi. Wala tuti man aghfalna qalbu an jikrina. Palman si mahasut si mahatinggi. Ay kamu magad, ay kamu magtaat pamanga sila naligap in pangatayan nila na numtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman di manjari maligap ha waktu sabab nikmat. In bukun bar iman kita nato na imasa nato ini. Kaya nga sabab yan, ingkugdanan simpit na. Tarkul paraidi wal wajibat. Gaan-gaanun niya na
tinggalan niya na inpiyaldo kaniya sin Tuhan, iwan sin nawajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nahalga kaniya, suway nahadya siya bayaan ang pamahalga. Tinggalan niya na, kaastulan niya na, pahil-pahilon niya na, intumunay sing kawajiban daakan kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ilingog si Manu si hamasa na to ini. In kasusahan di matong hamasa na to ini. Bukon sa pagkaon, sobra-sobrahan ng pagkaon. Bukon pasalan badyo. Napasalan uno. Pasalan pagtuhan. Nanayam-nayam marayaw iblis. Dahil sabi at mga anak apo. Palman si mahasut si mahatingi, wala takunu minal musyrikin. Ay kamutuod si mingod ha mga tao nagsakuto patuhan. Nagmanja in syaitan iblis, iwan si mga sila nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala hamasa na to ini. Ini karuwa kugdanan simpit na. Adamul hukmu bima anzalallah. Di nilahi panghukum. In hukuman ding Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kaya ng problema hamasa na to ini. Wala piyang hukum sintawin hukuman deng Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman sintiap-tiap siulagan. In panagnaan nag-implement sin hukuman sin Tuhan duara. Dua taura hiapu taniw Adam kay apu taniw Hawa. Kauhan tagupat kajam halawm sing kabuhi i-apply nila yung kabayaan sin Tuhan. Sakawa himasiblis di majaga biadim ba yaon. Ini kasasat niya ampari na agarun nila yung hukuman ng Allah Ta'ala. Hukuman sin tiap-tiap sulagan. Hukuman sin tiap-tiap mahadjana duara. Pamarintah agarun inda akan. Pamarintah tangkisan niliangan. Nah, yadto mga anak po. Bang niya iyaga din kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tampanan siya sin Allah ta'ala ring hamangi. Hari na siya makaraos magtampan. Hari na siya makaraos imbagay niya. Impamarinta niya. Inkatantan. Sa tampanan sila. Palihalaon sila. Tawangon sila. Si mahasut si mahatingi. Adamul hukmu bima anjalallah. Wala na iagad sintawin hukuman, piara tung maun kanila sintuhan, halawm simbay nila, hakwa simbay nila, hakatiluagan nila. Amo na inji matuhajaman na tuwid. Labi ng katahon, way ubat kabakan, bihaon-aon na ubat, di na isabing tao mapaya ubatan. Las sunda kunin ubat. Di da mabaya mag-ubat sindeng nga Tuhan. Di da mabaya mag-ubat sindeng nga tao. Mga anak ka po ikatu. Impuunan simpit na.
su'ul adabi wal akhlaq. Kimangi impangaddatan sinta upatuhan. Kimangi day sabing pangaddatan sinta upatao. Dura piang Hindu sinjunjungan. In pangaddatan iban sin pag-iman. Di man jari taga-iman siya mangiaddat niya patuhan, ibang mangiaddat niya papagkahin niya. Di man jari isab marayaw addat niya patuhan, marayaw addat niya papagkahin niya sa mangin-iman niya. Butok yan ito. Nama sa nato ini mga tuwan. Masaji matuha masa nato ini hipagliling nato habaran nato. Unin lilingon nato habaran nato. Marayawra kita ni usog. Diada kita ni ukan Paulo. Lilingay baran mo. Bang marayawra addat mo patuhan. Bang wangi ganti na pamarayaw addat patuhan. Sabab kapitnahan na kao. Ada punin tao marayaw addat patuhan, iban papagkahin niya, aun hirihil sintuhan kanila to parakala. Rahmatullahi alaihim. Dihilan sila sintuhan rahmat. Di makarihili apo na to, di makarihili guru na to, di makarihili nakura na to, di makarihili hansam na to, magdirihil Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua, mahabbatullah. Dihilan kau sin Allah ta'ala. Maingat kau mangla sa patuhan, maingat na kau mangla sa papagkahimo. Nasa kalibiyaon, di man sila maingat mangla sa kabayaan sintuhan, patuhan nila, papagkahin nila, kaingatan sintaw, mag-astul, magdugal. Waisin ya astulan, mataudsin diurugalan, hansam ya astulan, pangit ya astulan da. Wayroon parakala, sibi iwan dakula, hipag-astul na to, way. Kuyag sadya. Nainpit na timaod, mataudsin, ya astulan, waisin, ya astulan, mataud pagkaon, ya astulan, way pagkaon, ya astulan. Bangwayron na makaon mo sinadlaw, way nakiyabakan mo, mag-proclaim na kaw, i-declare mo na, nagpuasa na kaw. Su'ul akhlaq. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinhamu kusug di matung maun kaniya. Faqala ya Rasulullah ayyun nasi khairun hisi manusia marayaw. Inabuk, ayun nasi afdal, hisi manusia labi indayaw. Labi indayaw magunong. Labi indayaw patuhan, labi indayaw pagkahi. Uno imbeta si Junjungan alayhi salatu wassalam, ahsanuhum, bukun marayaw, sa rayaw-rayaw. Laung sin Arab, ismut tabdil. Sa rayaw-rayaw uno. Sa rayaw-rayaw usog, sa rayaw-rayaw babae, bukun. Ahsanuhum khuluqa. Amo na in sa rayaw-rayaw pangaddatan.
Nag-negative zero hamasay ni. Pangadatan kabayaan sintuhan. In pangadatan kabayaan sintuhan, mag-iig sintakabur. Inadatan kabayaan sintuhan, in mapakay niya kasabar, magkakunahan in masanato ini kasabar. Magkakunahan in masanato ini pagpatiag. Alalong singkay, nandi kapatiagan, kauning kato katan. Ayaw pari kanya in kanyara, sambil kato kanyara, kadtuan na kanya. Bang mandi maauning paghiluhala. Ingkay mo kay murhadlaw ka na papagbayarun da siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya mahinang in masalay kasi. So magsabar ka. Magpatiag ka. Manglasa ka. Inggapi mo Tuhan. Di nakakapian sintawin taubihaw. Sabab sambil baran niya, magkakunahan gapi. Surayan mga anak po. Na. Sumunod. Impit na, punan simpit na. Irtikabul kabair. Tuuron na sintao himinang dosa. Kaya ingatan niya yaon mangi hinangun. Kaya ingatan niya yaon mangi aturun hinangun. Kaya ingatan niya yaon mangi kaunun. Kaya ingatan niya yaon mangi inumun. Kaya ingatan niya yaon mangi hiragang. Inhinang mangi, kaingatan sin taumaas, kaingatan sin bata-bata, kaingatan sin way akal. Dahil nga sabab yan, injunjungan na to alayhi salatu wassalam, nakapamung siya mga tao Makkah. Muhajirin, nakapamung siya mga tao Madina, Ansar, nakapamung siya harwad tuy pabaytah katan. Si mampay marikato taniyo in kabtangan in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga muhajirin. Agad ning katantaan. Ma akhsha alaikumul faqr. Di mamiskinin umatku. Way miskin umatku. Dahil nga sabab yan, inhula Muslim biyahon amoy sa raya-raya. Kaakigan si mga tao nagkukupur. Sabab yaong kanila, insumbuhan, impuunan, sinrijiki ababaw singumini. Ma'akhsha alaykumul faqr. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, di ako mabuka kamiskin. Sabab pataurong sintuan ng nikmat ha mga tao nagtatagipon patuhan. Naunin piyag buka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma akhsha alaykumul khata'u wan nisyan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, di da ako mabuka in makakumit kamurong atawa mistake. Imasa kamu, buko niya to problema. Naunin piyag buka-buka sinjunjungan alayhi salatu wassalam, wa di mabuka im ummat ini. At ta'ammud, tuurun nila himinang sinmangi. Tuuron nila magkabtangan mangi, tuuron nila rumungog mangi, tuuron nila kumita si mangi, tuuron nila manaw pa mangi, tuuron nila mangita-ngita si mangi, mag-istambay ha mangi. Amo yan, yung piyagbuka-buka, sinabipit na malagbo.
Masa na to ini, nakuil na kulong ni habay. Dinalong na tumuputing pantalon ko, sawal, nasuway magsawal. Ay may, nagunuhad dya ko habay, nagkaon sa dya ka, naginom sa dya ka. Lili nga marayaw, unin wala mo na hinang kabayaan sintuhan. Lili nga marayaw, unin wala mo na hinang hapagkahim mo, hakampong mo, hapangdaig mo, halawm simpagula mo. Nga anak ka po, mataod ni matajaman ini, hangkasiwit singan in tau katantan. Di masusain ina, di masusain ama, yadto siring langit, yadto hang kahula kenda Obama, yadto hang kahula kenda Trump, sa kawa, baysikan kakitaan nen lupa, kakitarunguan nen dungog, in ni'mat dihi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaunong mga anak po, fitna sa lagu-lagu, malajatu syahawati wal hawa. Sumuak na yung tao, sumub na yung tao, hakabayaan sin napso niya, di na sumubiwan, di na sumuakin tao, hakabayaan sin Tuhan niya. Makugi maasiblis. Ang pahimasiblis, subay na to susuknaan, kawantag upat ka dyan. Piagmulkaan sintuhan. Nasa kali nakapilara kita si mukna kadiblis. Malajat. Kaya sarapan in tao, sing kabayaan sin napsu niya, sing kabayaan sin syahwat niya, sulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agarain kabayaan sin napsu mo, wang dooning kabayaan sin Tuhan. Agarain kabayaan sin syahwat mo, wang dooning kabayaan sin Tuhan. Bang wala doon tuan, fitna sa lagu-lagu. Bukun ikaw yung kiugdan sadya, hamuok din naghinang narain majority. Turayan mga anak po. Napit na, malaggo. Insirap lidunya bima piha. Tumakli ade nga kabayaan sintuhan, arapon yung pagdunya. Limiling ko da pangtuod, limiling ko da tuod, limiling ko da kidbay, iniaalop bukon kabayaan sintuhan. Amuyad to mga anak ka po, dahil ha mga puunan simpit na, apabila piyagtaatan na to imbiyeta sin Allahu Ta'ala, nagpapahil-pahil, lilirap-lirap nila ing kabayaan sin Allahu Ta'ala, sa aktiv sila, matibot sila, hakabayaan nila. Tengogin niyo mga anak po. Impalman sin Allahu Ta'ala ha suratul mulk. Palman si Mahasud si Mahatinggi, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak, mabarakat. Hisib mabarakat. Nagpapanjari silang itiwan lupa, nagpapanjari kato, nagparumiwan, nagpaadlaw. Dahil nga sabab yan, bang muya ka din kabayaan sintuhan, mabarakat kau harum ini. Bang muya ka din kabayaan sintuhan, mabarakat kau paghigup mo sa harum ini. Bang muya ka din kabayaan sintuhan, mabarakat yung pagtug mo harum ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kawasasin sintuhan siya, inna kura singkatan na kura.
Manjarin niya tangsuon, manjarin niya ikaw, manjarin niya igon. Biyadil mulk, siya magbabaya-baya sikatan piyan panjarin niya. Sa impuunan, tabarakallazi biyadihil mulk. Nawang mo yan iagad, impamarin takabayaan sintuhan. Habaran mo, papamili mo, pakatiluwakan, mabarakat inirihil kay mo sintuhan. Pihaakaran kawasal barakat, tamba manamba imbarakat, hirhil kay mo sintuhan, inatud mo barakat, inhiwal mo barakat, inniyat mo mabarakat, inkatantan yaun, anugaraan sintuhan sa barakat-barakat. Kagunahan na tuwa masa na to ini, ubat sinbayru simbarakat. Ang problema na to, hambuk din virus, ingat na to. Virus ang putag siyam. Amurad to mga tuwan. Yung virus mo kunang putag siyam, wala na to na-recognize virus, sinamod to yung sa lago-lago virus. Uno yan yung virus malago. Firman Allah Ta'ala, La ta'mal absar, wala nabutay mata, walakin ta'ma, tumagawa nabuta, inuno, inatay. Allati fi syudur, wala nabutain mata, sa nabutain atay. Natuan, in nabutain mata, way problema, kahinduan mo. In nabutain mata, rin na himinang simaksiyat, di na makaatod. Sa in nabutain atay, amo yan yung problema. Sabab in taon nabutan na inatay niya, di na maingat sing kasipuan. Sabab buta. Pasandungan na yung buta mata. Na, wala nabuta in mata, sa nabuta in atay. Di maingat masipug. Di maingat sing kasipukan. Di maingat sing mangi. Sabab buta yung pangatod sinatay niya. Aturan niyo mga anak kapuin hibal sin madya na hamasa na to ini aming kiug dan simpit na amin di tumangkit simpit na amin di niya diagnoso ni baran niya maita na ininabihay ning kahalan si manusia. Uno pembeta sin Allah Ta'ala. Fawailun lil qasiyati qulubihim min dzikrillah. Siksa. Kabinsanaan hadlaw akhirat. Siksaon sila hadlaw akhirat. Punon sila kataan. Hinda siuyan. Amin atay matuwas. Buta pa inatay, matukas pa inatay. Min zikrillah, di naman umtum Allah Ta'ala, inti umtum. Kato'y kuno ingi, sinamasa na to ini, social media. Hang kajam, di karoon mag-atud. Hang po tag 5 minit dumungog singguro nagnasihat biya sin wala nakatug 2 kapito. Sa amin dumungog sing kalangan favorite niya, amin hihinglaw, in kusog sin hinglaw niya, kumbulsyon na 41 in kusog. Mahinang dakuman 21. Kaya butangan ay sa raghal, kaya butangan ay sa taykod. Mga anak po, in kaarising satan na nasad.
Wayroon kabukaan kita sin setan hatay niya. Wayroon kabukaan sin setan leapal sin dila niya. Dahil nga mga kabukaan sin setan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nakahanggatos leapal sin tao nag-a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala dami sa miyuhay setan. May tayad to, sabab kabaro niya rin naglapal. Nasasasat niya rin atay, nasasasat niya rin dila, nasasasat niya rin pitong gautabaran. Sabang niya tuwin naglapal, malanuin atay. Wala na bugtin pagsugpatan niya pa Allah Ta'ala. Di tuod mabaya dumungog. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di makasasata atay si manusia. Di niya kabayaan dunguguning kabtangan ini. Kabtangan mahal ka. Kamisan na mahal ka, bangi kabutang hamalumi. Uy, nasaan hal ka? Mga anak ka po, tabarak, mabarakat. Biadin mul, kawasasin Allah Ta'ala magbabaya-daya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Impunan sin pagbaya Tuhan, impagbaya dihil kato taniw, makaddah kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yan. Alladhi khalaqal mauta. Nagpapanjari sin kabuhi ibang kamatay. Di da makabuga ing kamatay, di da misam makabuga ing kabuhi. Sa tialaw na yung tawa masanato ini, mabuga mapatay. Muga kawiban di dahi kasu. Sabab nakasulat na inumul mo. Muyan mga anak kapo. Khalaqal mauta wal hayat. Hisiw yan. Kawasasin Tuhan. Dahil nga sabi yan yung bariman, di na mabuka misan. Pagkakahakaran nila imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naun imbita sin Tuhan. May tanya piya panjaring kabuhiwang kamatay. Liyabluwakum kitaon na muhi siyureng kaniw yan. Ayyukum ahsanu amala. Hisiyureng kaniw yan agaruning kabuhi kabayaan sin Tuhan. Siyureng kaniw yan nagsasadya sin kamatay kabayaan sin Allah Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hisun makaparayaw. Mga anak ka po, magkarunahan kita na hamasan na ito ini. Inasal-asal na marayaw, patauron na ito indayaw, mag-double time kita niyo hakabayaan sin Allah Ta'ala. Biya si mga sahabat, ajaman sin junjungan, ubos nila man, himinang sin hinangun, na hinang ninwajib, umasubo pa yung kaywan ng sahabat. Ya Rasulullah, uno pa inipahinang mukha mo. Imasa na ito ini, bang aun dapat mag-siult ka tintaw. Lumag na yung tauraawa. Asal da kaulong na sambahayang. Asal da kau puasa. Surayan mga anak kapo. Liyabluwakum kitaon sinawlaw ta'ala rin kato taniyo. Hisyo rin kato taniyo. Bukon magpatauran, magparayaw sinhinang. Misan na mataod bang naglalamod mangi iban simarayaw. Ayyukum ahsanu amala. Hisyo rin kaniyo na parayaw inhinang. Unim manasin na parayaw. Naagad niya inbautan, inaktulan, inatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po.
Uno pendieta sinallahu ta'ala kato. Sa suratul munafiqun, maba kita ni bandi, manaikod kita ni nga dunya. Yung pagtaikod na to, ada kala paj'a, ada kala magbuay-buay. Uno yan. Aon ding ha mga manusia bang dumatong na panadya. Mangayo patuhan. Paiman sinallahu ta'ala, yarin pangayo niya. Unin pangayo niya. Allah subhanahu wa ta'ala hawa tunadya na siya. Suratul Mu'minun, Qala Rabbi irji'uni, O Tuhanku, pabalik ako. May takaw magbalik. Magpuon kaw sin anak mo, magpuon kaw sin kampong mo, magpuon kaw sin sasakatan mo, magpuon kaw sin alta mo, bukon. Pabalik ako, Tuhan ko, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hinangon ko na ininang maraya, wala ko na hinang. Bukunin pangayon niya pa, Tuhan ko, widruhon ko na inhabang ko tiyataw ko, lanuan ko na in sakatan ko, lanuan ko na in motor ko, tipunon ko na in kampong ko, bukon. Kaya naging niya, O Tuhan ko, pabalik ka ako. Hinangon ko na wala ko na hinang. Nagsusunod. Ina suratul munafiqun. Laula akhartani ila ajalin qarib. O Tuhan ko, rili ako tiyo-tiyo sadya. Naunin pangayo niya. Masanda kuman tiyo-tiyo. Mamayta siya kampong niya, mamaid siya, punon nin alta niya, punon nin katantan, bukon. Unin baita niya. Laula akhartani ila ajalin qarib, paasaddaka, hiig ko nin kakuripot ko. Magmura na ako, magsarak ka na ako, manabang na ako. Paasada ka, dubulon ko na yung pagsadaka ko. Igon ko na yung pagkaintinlis ko, igon ko na yung pagkakuripot ko. Sa dilad niya ko tiyo-tiyo. Paasada ka wa akum minas salihin. Iban utuhan ko, dubulon ko yung pagmura ko. Iban, dubulon ko na lumamud na ako ang mga tao, nag-amal pamaraya. Aturayan tuan yung pagsusun. Iniyan hanadya sadya. Nabiya din namang dito nakakitan niya nin aktual. Impasuron-pasuron na insyarwaing. Dahil nga sababian, mga anak po, injaman na to ini, hipagre-review na to. Reconcilon na to yung baran na to, tudyo patuhan. Reconcilon natin baran na to, tudyo papagkahin na to. Unin nagkakulang, unin wala na to nakulang, unin nakalawi ipusan na to. Yung pamungsing kaibanan, law kunna nasma'u, law kunna nasma'u aw naqilu, ma kunna fi ashabi syair. Bang namu diungog marayaw. Iwan pikil marayaw. In nagpasampay. In nagwasihan. Ma kunna fi ashabi syair. Di daman kami makakari
pahulaan sangi ini. Namay ta kamo miyong pahulaan mangiyan. Lam naku minal musallin. Way kami nagsambahayang sinsambahayang kabayaan sin Tuhan. Naunin sambahayang kabayaan sin Tuhan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sambahayang piyadu sin Allah Ta'ala sa kahaba waktu. Bukun sa kahaba bayaan kau. Bukun sa kahaba tiyagihan kau. Sa kahaba waktu. Nagi nilawang na mo sa blaw na kaya ni amalan marayaw. Diungog marayaw yung baita yad. Naunin baita ni lam naku minal musallin. Huwag kami nagsambahayan. Walam nakunut imu miskin. Huwag ramisan kami nagpasaw simbal labi-labihan ng kamu. Huwag nagsambahayan. Huwag nagmura. Wa kunna nakhudu ma'al khaidi. Ang kaunan nila, nagduol na sadya sing kabayaan nila, ing kabayaan sintuhan nila, lari-lari nila, sinamod tinikasanyang kanila, diya nila na sadya, nagkulibutan ing kabayaan sintuhan. Dahing gari matunging kamatay, ridto nila na, kaya ingatan, lungi na to eh. Dito nila na kaingatan na lupas na tuwing waktu, bukun na nikmat, bala na hisabun na sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak ka po, imbiyay takato taniw. Na mura-murahan natin kung nakalawin na yung waktu, patubtubon na mo dito, yung pangadyan. Salam ka sila sa namo, ang mga kakasi, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Panginduaan na ito, bangmaan kita ni hajaman ini, waktu ini, makalamu da mga sila magdouble time sin waktu. Tum iwan sinadlaw, tumunay simpaldo iwan sunnat, haatulan kabayaan sinallahu ta'ala, sabar amu yan, indeng ha mga salaggu-laggu. Uwat sin problema, di matuha masanato ini, puas sin uwat, amin hiyan ugaraan kita niyo sa Allah sabab ipapalawag kato taniyo. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar was sada'id wal masa'ib ma zahara minha fi baladina hadha khassa وعن جميع البلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.